Okay, here we go. And it's 5, 4, 3, 2, 1. Hello. Wa mai. Sorry. Ya malo le on sai. Fe au mga rengo le ne yaso le vo wa sauru pong sa mau fitia ile nei tua le rangi. Ya malo le on sai fe au mga rengo le malamana ni la. Ya foi o na wa mau malia tu pong sa ma wa so ile la ta for rangi lo e ai mai mo mai proclame nei tao. Manu yo fiba. Fa te le tu wa e al foi mai. Fa nu le le amtango fe au mga rengo lo le rangi. Pata lo fa tu proclame le iti live mo tato. Mana tu voi, proclame le so, le fefnei, nga singa fa maka osia kwa le melela ye kai hao marka ko pomu le ole apa kai hao. Iyo. Pero le fefnei. Mana ya masasina tato pese. Now, help me pe a fa eu so tu de pese lea. Ete loa. I know. E kasi le fai upo le pese lea o le misi a kea. Mea ngā leo ke fai a kuai. E kasi fai. Kasi, lua, kolu, maretali leo te iloa. But I'm missing one verse o le pese lea. Te iloa e tau wana so sani mesi se tau de pole na ile. Su e me pole ale verse ta se le pese lea o misi. Ala ola o komfo yak. It's Al pese le fia trio. Fia trio. But one verse missing. I can't remember. E ngā kasi ala le ngā verse ngā loki mangkua. But I'm sure. E uso kuro le pese e mangkua loa. Le verse le misi a kea. If not, if by the end o le pese ai ke le loa, I will only just say the first line. But the rest of the lines of the verse, that's really bad. But here we go. Tato amataile el pese nefia fia. Wo fia fia, wo valo, waitau. Sa ono fo fatali male ono sai. O mao ele malo feluai. Ilo fia falo se uma ya wehani. Ya kwela. Wo fia wo falo wai chau mu. Sa ono fo fatali male ono sai. O mao ele umalo feluai. Ilo fia falo se uma yawe hani. This verse there. Esa vali mai ile ofisa o pepa. O umatai le emotino wa eva. Talo faia o ewa ele ilo maita. Ui ilea ole a o ula yo umafaufa kadidea. Lau masalo wa elusu ya taita. Le tau ufa pea se tenisila. Tangile mu lo ufatu ia ufaina. Soy foia ue malolo i lo aima. Like a woman is there. Aso uma olo uola na fatas ma oe. Tu mau peale oli ilolo toe. Ana oa ua e avea mama na mea.
Fatofa soifua ileu watafea la koilaku aso uma olo uolang fatasima oe tu maupele loli oli lolo toe ala oa ua avea mama na mea Fatofa soifua ileu watafea Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling. And it won't be long before it's crying time. Lama salo. Yataita Waletamu upo fabelze Tenisina Tangilemu Lo ufatu iya ufaina Tuefolia uena lolo ilo aina Last verse Aso uma olo uola na fatasima oe Tu maupele oli oli lolo toe Ana oa ua avea mama na mea Fatofa soifua ileu watafea Fatofa soifua ileu watafea Le ai masisi o kou makea mai verse le misi. Did anybody manage to pick up the verse that it's missing? I think on the line on the verse left up there. So le lewa ngalo le verse le misi. Le. Le va lele waola e toe foi I tutuila. Did anybody remember that verse? It goes something like this. Le va lele waola e toe foi tutuila. Da 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 Fatofa. I don't. Ngal pawa ngal lengon verse lo kemako, but I don't remember the rest of that verse. Me ngal kol way verse lo kemako markari. Para el verse nga makwa ingalo le va lele waola e toe foi I tutuila. Did anybody? Sale. Mele ke ai. E makwa ko kere o ore makamaka meso pe ko kere kupulang karvo ele lo la kupulang karvo pesero ke pesero. But that was it. Ole pesero nam. Ole le valele waola te foi tutuila. Na da 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 na. Na 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 chuma belo walofa. Da 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 da. Da 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 da. Ia masalo olai ngala tili ta ta tili ta ta tili ta 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 ta. But ole pesen na. I think ole o te leito e mana tuaina seisi na o latou pueina na latou pueina le peselea. The last group no uloaina
that recorded and performed this song was the Originals. Well, officially Fifi Trio. That was one of those beautiful songs back then, you know. Leila, quiero la mele kusimerko quiero kako. La wa kusial foi por kakai. Ai, o que dei fai a koe que kangi mai lungo le pese. O le mele ngo fa ko kan kusime fa ala wa kusimai foi o polesi. Ala wo ku ye manga me fa popo lo fa ka o le pese ai on sai ele o ele fa ka ele le mea o fa ko fa ele se wo fo ri ko fa mo lunga. Anyway, that's it. Anyway, let's move on. Who's watching me and where you watching me from? Okay. Tim Ngasu from Otara. Finawang a fili fonga savai from Brisbane. Who else? Lane Asiata from Pango American Samoa. Beautiful. Okay. Ruth Venamwa McCarthy watching from Wainuiomata Hill in Wellington. Sheba Lafolua watching from Bondi in Sydney. Olive JP Khalifa from Christchurch. Fasamoa Fatonu from Sydney, Australia. Who else? Chandria Taveville watching from the state of Hawaii. Mr. Tauvevel Palupe from the Gold Coast. V. Faiunga Aleanga from Ewa Beach in Hawaii. Phyllis Tiai from Newcastle. And also Favales Kloa watching from Botswana. Really? Really? And Samson Faimoa watching from West Covina, California. And Tala Isavelio from Delaney in Melbourne. Yeah, Terry Va'a, love that song from Fifi Trio saying hello from Lockdown, Sydney. What's up, Sydney? So like you guys are going down, man. But I made it anyway. Like I said, it's just me just giving you the hits of what's coming in details. Tasir me tau no fa manatu atu. E to tele o tau o lo ask my love ili iti live. Se fa man mole sei fa yatu ni fa manianga o asa fa na o man o fa yatu fa se silangan na ile va solen tene. Fa malu dua tu tatu tenu o las fa na wiele no fa yatu sa fa ile stona ina. It was just a one-off thing. Ele se me o te manatu o le a fa a wa ona fai ona because it's time consuming. Ele se me fengo fie mai le fengo fie fo. Se manu samen mta fai JP elo fatu. Oi sole. Malo se manu. Pe ole mena leo te fa manatu atu ma o fai lo atu I lo tanto tenu ile fefine. So if you have sent a birthday greeting for me to read out tomorrow, I'm sorry, I can't do that. Ole mele sa fai momo, it was just a one-off ele se me fa wo no fight. But tomorrow, ole por kala me ataya. First of all, picking up some comments from El Kako por kala me na po. Ole mataupu sa nga ile fatano nga po ole mataupu le fa malolo ino le save ma foi lo tusi le fono. Now, the majority of the commentators last night was wa ioe mateliton was sa ol fa ungo fai ele fionga ile fonga fatalai. E lualwangia la ia comments na po. E tau sau ai mala mea fulele wakau pei wakau whakongu mai ai easy commentators ele aingi fōringa. Ia le kalango so I le mata opu. Ai e kau onga kalango ingisi maka opu. So at this stage, I'd also like to welcome the viewers, the haters.
Ioe. Langai o lea o te iloe mai mo mai pea I latou ele fie le nei o nanga, the haters. A o whaasa moina o tangata e leanga uru. Leanga uru because e ki nganga a ki ngu I ka o nganga ngepor kalame. A le fo koe ki markiwi. Le fo koe ki mai masiris ba koe kilo mai. O ringe ia o ke lue uaku. So o wha ingoina mo whaasa moina o lola tangata ia a whapala ni o tomo o haters. A o whaasa moina ka ngaka o leanga uru. Ia. E koe a lamulo ko uru vane le whaafonga me le tunu uru whaingono ngepor kalame. Ai le mo whai arki markiwi maka mai. So hello haters. Hello, I'm still here. But back to lo fam talanga le fai atu. No tangola o to mai na nai manatu sa fa ali el issue le il po na po, which is tau mo bole to sia ta fo le me o anga yele to tele o manatu sa fa ali el por kala me le po. But one of the commentators said Tula Epa is the reason Tiatia was sacked. Tula Epa and former speaker are responsible for the sacking of Tiatia. Okay. Yes, Tiatia, a very humble man. He was a humble man and was blessed to be working under his leadership in the past years. So this sounds like somebody that worked with Tiatia and testified in the character of the That's very good. I said, let's commentate that both parties are at peace now. They don't need any rubbish no more. PM says she moved on. And it's because of her love for our people in Samoa. Okay. Let me go back a little bit. According to this commentator, both parties are at peace now. Really? Are they really? Really? They don't need any more rubbish no more. PM says she moved on, and it's because of her love for our people in Samoa. Other commentators say Tiatia is gone. Doesn't have a job anymore. But at the meantime, Tula Epa still have a job. Wow. Just wow. Which is true. It's true. Tiatia doesn't have a job anymore. But Tula Epa and Tula Fo. Tula Epa's still got a job. Tula Fo doesn't have nothing to worry about. But the contempt of court. E le siko mengilinga sa I think all issue le fa tau le mele sa tala noa tuai le bad internet connection and telephone coverage. Isa moa le la sa ulis ngaka mai falelau new. Very close to town, is a classic example of very poor reception. Now, why I picked the Komingile? Because Falelau New, I think Falelau New was never meant to be a residential area. Levato a matane, ona nga yele telo le tunu e no foye ele ya. But Falelau New was never meant to be a residential area. Lango ile nga kelinga kawa yele la pisi vayane lo ngutu maleafi malfaafonga mai la tunu. So, a le minoi tanga te tono no foye ele. Asa vemo no fuanga la fo el lapis. So why would you want to go and make the internet and telephone coverage be 100% in that area? You see, that's why the reception is still like that. Because LA plan e company malamakangalwenga inga ya fasalaw pa sa internet connection inga mala telephone connection na if that is the case. Do you understand now? Well, the area was meant to be for something else. But now, lewa amaka ng migrate itangata. Wano fuye itangata mafato eleya. Lela wa tumu ili mamalu le tunu. But the internet service and the telephone service is not 100%. I saw it in it's very close to town, but it looked like as a reception as a new far away in what? I did not pay quite coverage as I long and coverage for a long internet and telephone. No, it's just come to think of it.
fai koe fo dia la mana le ko mengi ale tanga tala o le story le sa fai o tole por kala mena po le internet connection asamo it really is o la fa wow story there le anga e tele me le ilonga o la si le fie le le tatu o te du le tatianga o lo ye le mele nei o le internet connection o le la unga lunga la lo o makwa ka kia le infrastructure o makwa malo silme a o le mea e le nga ka o maka kire infrastructure a o le mea la valea 4 miliona kupe walu de fa ka kianga o le infrastructure sale ai o ki le mea ele o le mea o se va. So something tells me, olai o kele infrastructure, ala kongeki mile infrastructure, ile final destination, which is olifalea onga. Mela lele o kele va il mela. Lai fa yele blaming game, po aye ka kawanga fair connection na. Ala uma kosok uma me uma infrastructure ya ma cable bo waya ma me uma fapenga. Ala sili kele. Ola la mele o na computer falea onga lai sabai. La le mele o na ki vi fa ma le dima ingisi la fa ku se. If the infrastructure is already been established. Kuri kawan me nga la ngai kele ya for story ngai ku nga me. Na le silfia. Ai silfia tatu watu. Now. O le tatu por kala metai au. O le atato wanga I le mole me o le pa ke ki le nga fa yangi sele. I have just come to realize that nei le taia. O le fato aki liki nei ilo umafau nei le taia. E maka o kia le pa keti le ana fai nei er kapine te fau lea. Not matautia in any other way. O le mele tu fatu e matautia. O no fainga masani ale fole nei ale pa keti. E ave or kapineta. Fai tau mo mal fai tau ngalo ona se lo le komiti o tupe la tau te le no te ripoti mai le il parlement o fai nga ma sani lana al mele nga fai el fas sale pa kala ngolo kasi lua sau mo fesidi me kasi la tua kwal min skama kasi no moria or kai mire e kali kai fongo or komiti ocupe But no, all means kaling kat. How few mayama isu yang alaw means ka, makali means ka. Oh, fa pesale, man. From where I'm standing, it's crazy. It's never been done like. And if I am mo fa pea, sa paket. But on me lo kilo, because on ole mea na tupu. Ana umalol palota malol faso mai tun fatati lol talo tupe. I'm sure lava e muli ai lava ile fainga lea. But nato si de fiele mena tupu natua ye ono no foi el ofisa ele capineta. O balor capineta le ono vayaso a saulo martalo tupe. Ele tatau ona toefa atoso loina. Aisa langa le waka vidi le widi o fa kingo kinga e mangalwe ngana maro e le ko sa fangai le fa ku yo ko fa yor kala ko pe so ola assessment al mesole makwa yo wafo ya ko fa smal fengol mengi I don't know how you did it. But you did anyway. You survived. Ole opposition lenga yai. Na tu ia o ko visidi. Ole opposition fukwasa vali maya ngafi. Mai fafole officially occupy ni oko. That's why. Moko yo wafoi menenga fayo ko fast. Ole opposition lenga fanganga kwale ma visidi oko. Le opposition they just walked out of those offices that you've just occupied in the last 6 weeks. And automatically they become an opposition. Nga kong silfia. Fasili ko faya ko opposition ako. Makoy Macau kia, man. But
Heads off to all the cabinet ministers. Lau ko ka penganga. O lau peno le la faitaya. It will be our own assessment, looking from the outside, on how the budget was presented and how each cabinet ministers performed in the last 2 weeks. It's like nga mga fakakole ami kong yakulo manafanga elay masafa singo pe fa fengo fa nga kwa fakakole ami lo kong inga na lo fanga lo anwa lay masafa si fa fengo fa parfang alu e mo ke o kwa me kong ku we lo fa parfang. That's what it was like. Tell a ole mela fa yan twela utala. Each cabinet minister, Alifas, you knew exactly what was going to happen. You knew exactly. That's why ngar wakwar fasidi saudakar. Al wakur fasidi saudakar. Malaysia ile lua va sele ke le iva ai o kula iso ole ta ole malo la fionga ile te mai ta pala mia e feso swani I minister fo. This is what I've noticed. Ole mele lengo noticing on e fato atu lava lunga te mai ta pala mia pe afa a winga lua le fesidi la sa fa winga lua le me fo le malu ai via nga ko ki se le fia le nga kuai lunga marka kai par mia fai sa o lava ya tapunu. Stop politicizing women. Stop politicizing women. Finally, Fieme was able to get up and say exactly that on the biggest and the most watched platform. Ile tunu wato. Compela I kapingi kawakuanga yak. Ole langa kwalef sidi kurke ka. Ole langa kwalef sidi kurke ka. Kwalef sidi kurke ka. You know what I'm talking about. Al opposition lenga yai. Fia. Al kofa. Fieme. Lauri. Olo. Lechilu. Ole kaola kwalebe. Kula ipan ya. Para kulebe kula ipan. But the last 2 weeks. No. Pole mea. Nailua le lava le fiunga le jama te ipala mia. Le mea le ole ao yai. Ai uma fo ipe uma fo na faisa na sala tau tala noanga. Be prepared. Because ole mea le na la tu lau ngai na la tu campaign. New changes are coming. And new changes have arrived, including this. It's not a changing on my fight. No, this change has to happen because of the circumstances less around daily mele wa kong sui or color kupe. So no wingala. Nga mayar ka pingekala ala fiunga sa fapiko. Mentally prepared. It may not be fully prepared. E kau consume le kilo fasidi ngadwa. Wo fak iya. Ale mea ko lo pulo sale. Si ale organ kalenga wa kai kere, si ale ming ska kupe. Le sunga murpola sale. Kelle mea olo ruai kam olo ruai ming ska kupe kamai kailea. Ai ongo va yaso le makua. Ole ming ska kupe la fionga ya muripola. Ongo va yaso le makua la ming ska kupe.
ma eu lona tau mo fai. Ma eu lona tau mo fai. Ya fu fa pe ole upole ku e fai le ku pa ya ole ngai le ka maka. Ye! Ye! Mena le esela utilitila. Mena le ol pokala mela tao. I'm going to bring in the panel tomorrow. Yeah, maila views. Looking from the outside, inside, ile performance at kabinete lena ya male budget and how male tapin na ngole mena avat wele budget mafina wai awle o pasia maka u kia le mele ngaye. Yewa, here. Ke alelua le vaveao. And I think for the first time ever, well, o se pakeki, le kan wanga whapea, luai le vaveao, ai pasi pakeki. Makau kia sol. Wakele a makaki e wako whaku ingari. Fast. Alo, but that's the thing. Ole mea na lela anga ile tananga tayao. Ole mea no, si fatto tala. Ole mea la vai ele fiong al tomate palmia. O le sunga laudio il marietoa, o le tofa ya olo, me la fiong e ale chinu. Ai ili yalu ke le ese uma fo faule. Il vangna because you know whatever ile mata, you know. But the rest of the cabinet ministers makua ayar ko inga mele like fa ka no fa ko ngi ye nga umal fa ko nga ku ye mer ko nga ku ye mer fa nga abla ko mo em pawan mer alva pe ole kula aru la ko ayayo o man ku o fula ko kuro mer fa ole si bien to tiela ile lo va sole ese tu lungo le backbenches ale fast e langa ni mena tau all the backbenchers all the opposition tole makau kia man well experience malesi mea ya ole sila le tunu mata to tele sila umale ile performance ala fiong ala fong vitalite. Now let me say this. Ja, we eat it out. Ole fong vitalite wa yai tasi le na testimony. Tasi le na performance. Na matua to ilo puro. Now I know sa file status about 2 or 3 days ago about the performance of Fong Vitalite. But I was so happy that immediately after the break, Masalape Tulaton, I thought Amatalo and slowly he put his foot down. Not in a way I put a telephone, but when he laid out, the standing on manun fatulanga manuna fa wingaina or telephone to my so tasi le performance nga makwa test lava. Umal fato toka sa so olo. Male tui mai opposition. Ole talau tu tu. Tasi le performance nga makwa test laila sonna. Fortunately, and I was very happy nga test. May loai fo ye le fiong en fong vitalai. Ele singa nga faingo fi ala nga renga. Compare pe fu el fong vitalai terwai fruta sang terwai. Se fruta sang not lima. Se fruta sang terwai. I think on nga fong vitalai sai fruta sang it was easy. It was easy. Why? Lalu nga lokali kui was easy. Yeah, nga le ko fa le opposition le nga ye. Let's say opposition. Basically. One party state talmele nga ye, so nga nga ye, speaker le nga ye, mo ya nga ye, ngay mumunga falo nga ye. But nga umanga read umaka, kung ungol ba? So the performance la for Kalaikalwai the last 10 years, it was easy. Nothing compared. Meling sa for any, let's sungal party tele. So he was also tested.
il fono al palme le talwa tolo pulo eu ia na umi tolo mangal palme le ma fa tosto lo le tele ofisi and ai wa ina tonu le so he was another member of parliament. The speaker was also being tested in the last 2 weeks. So well done. Ale ate lenga na por klamitaya. Lela tato woilo. O malo falo ngie la mai. La ma to titilo. A mai la u titilo. Il opposition le way because o lea fako a yaileos opposition il palmenga Samoa since 10 years ago. Opposition, and I mean elenga ele opposition foi elenga fofo. O fizeng ngalo isa ngo mario au ese le ai mang malo le ai. Ah, la opposition le way ngel fenga malo al fast. Like I said, la opposition le kwasa vale ese ngafima official malo. They only just walked out of the office 10 hours ago and become an opposition immediately. So ole makwa malo siya. Sa wala kala ku epa, wala ko opposition le ai. Ele riba salap. E fa feinga na malo sila and it did. It showed in the last 2 weeks, which is ole melele ye. Ele lei mo le feinga malo. Ele lei fa malo si ai ma iloai on turi a pu ma ia manino uma fa unga fai ale feinga malo le feine. Awangi ese me ngumi, awangi ese me ole au nga le nga ole opposition. Ia male si voi mea. Ole ia ole opposition si fenga malo. Mea kongwa nga ka ole fa ke mokarasi. Mea kongwa nga ka ole fa ke mokarasi. E iai se vae nga ngai. Power! Ea ngai ole fenga malo. Awa aku fa fenga malo ele se opposition e. Ia kalo fai. Fiu le media kuri lam or kala o sa ora nga. So faftai ole wela opposition mo tato. So ole atilenga la na ole por kala mea tao. And the question is for you. If you were to ask a question ile panole tao, what will that question be? Ayese visile ile panole tao. Fata tau ile mata opule ole anga ile tilo male assessment na le panole la visile na. O te vala o lia oe ina ia tusi mai lau visili on a private message mai lea ila iti live. Don't share it on the comments because langa kari ai umale ko a rima afe mal ko sfuru afe mal au fucking out. Private message you, private message me on ET live. And I'll also reassure you, ele ofisidu mo foi la mai, ole afai. I will just pick a few questions. Al sili na ayesa visile fie file mata pule la langa tao e visile ai vangale la mai ngol penole la sili na private message mai iti la via tao on o fa solea mo le tato por kalame atayao. I think on na lata na fa emo na mo tato atayao ole pomo monge wa makai di pesi I file pese. Now, kasi le pese. Okay le ilo le makanga. But I think okay rol fa unga. Ole pese. Ole pese. I think ole pese le fe pese tamamamuna. I think ngal am makang ole pese lo ke lo. But help me. Pe a yengi foi upu ke misia. Ai lo ole misia tau foi pese le tango private message me tau. Foi upu mo pese le pe foi le chiman. But I think ole pese le pe. Mabe. Ole kau kue fele fele, ole mali e ma e
Olha mantua la mata tatu por kala menefi au mantua ina rola pesa pa I'm sure lava yesi sio tunu o mata mai poni na tilo o mal fa solongo o foi poni but ola iti live na mo nei po o le tau le fitu ata yao le tato temi masani fa wa lo le te lenga o le tape nanga le na o fa ilo tu ni le fiafi ya ai se ofisidi mo le peno le fa tau de mata o pulea I voice observation na etiri tule oi lau mai tau le lua master wa il parliament. Would you like to share with us? I'd like to hear from you. Private message me and I will share that with the panel tomorrow. Na? Ole iti live na mo ne fiafi. Tato fe loa itaya o le tal fitu. A ole kama ole angimo. Talo fata pso mafiso fa ftai lau lua tapoinga. Talo fata foi fesalai ia ma le faratua ia fa liuli fa pena foi le company le PHL fa ftai foi lau tau tapoinga manu ia favor nei program ia ma ave senso le tatu tunu o lo ave o to mapa anga fa mau ale ET live. Tato fe lo ita le fitu le lofa maleanga le leo le tu o tu ila animo. We'll see you tomorrow. Fa so foi ya.